hele tyd aan gebeur, my bro? Ja, was Saterdag, 5 Augustus. Vir 1 oomblik het ek nog gestaan daar. Iets het positief geloop vir die konstruksiesite. Een van die checkers my gekry onder my been uit. Ek weer sien toe hang ek in die lug. Toe val ek op my kop. Alles was net duiselig. Kon nie regtig fokus dat om my aangaan nie. My bro, en hoe is hy daar gemaak? Ek kan nie eens my baie onthou wat hy daar gebeur het, hoe ek my been verloor het, my bro. So, hy sê nou alles gebeur op die week, my bro. Onder 'n sak gestaan, so ek het gesien die kring kom aansien sy. Ek nou pas besig om te was ja en wat. Ek weer sien toe hang ek in die lug, my bro. Ek hoor net, o ja, hang hy. Ja, my bro. Sy kan net die verhaal dank sy lewe nog, my bro. Ja, my bro, is waar was die rasie, my bro, joh. Nog eerlijk vader, bedankt. Wat sê hulle nou op die week, my bro? Wat gaan er nou gebeur, my bro? Ik ga maar nog niet een beetje gaan. De rest van mijn leven moest nog bij de huis wees, mijn bro, man. Oh, Dat is kak, man. Joh. is kak, ja. Maar ek dink hulle gaan jou seker iets uitbetaal, né? Ja, mijn bro, hulle moet. Hulle gaan definitief meer stukje uitbetalen, mijn bro. Ja, my bro, ek sê hy gaan seker 'n mooi stukkie wees, hy. Ja, mijn bro, ik kan mijn been verloren, ja. Ja, ik heb zo voorgevloeid dat die baas zo skambare gooi. Hulle het my 'n mooi skoot gegee, so 3.2 mil, mijn bro. Wat? 3.2 mil, my bro. Jy, ek sê hy's mooi, my bro. Ja, nee. Ja, 3.2, mijn bro. Wat gaan sy met al my kroon maak, my bro? Ek sê, so tientjies. Is hy so right vir my, my bro? Ja, mijn bro, ik zal hem maar 10.000 rand keer geven. Ik zal je niet deze 10 keer gaan geven. Er zijn nog alle partners bij je gestaan die het ook in doen. Hy, salut, my bro. Als je fout is, jongen. Wat gaan sy maak met al hy geld, my bro? Het eerste ding wat ik gaan doen, dan gaan we eerst jou bederven. Naar een stripclub toe gaan. Suipen, moties en... Het gaat normaal gaan. Van jou, van eerste week wil ik niet zo 50.000 spenden op moties en girls. Nou, hij gaat het maar net. Als ik een kaartje was, zei de school. Die meisje lekker aanbod. Dat is ik alright, dan had ik aan mijn rest maar wegzetten in de bank. Nee, hy is mooi, my bro. Hy gaan moeite weken, my bro. Eindelijk, hy spend hy geld, eindelijk alles op net op jou, my bro. Nee, dat niet zo mooi zien, ik kan single zo, worry. Als ik die kak doe, met vrienden verloren. Nee, ek is blij oor my bro. Nee, blij omdat hy op heel verloor het in my bro sien. Maar ek is blij omdat hy happy is, my bro. Oh. Kyk jou familie en moetsies van my bro. Hy gaan nou net wel geld hê by jou, my bro. Nee, ik weet het, ik is een sloot van. So nou gaan sy sommer mense kry, my bro, sien sy. Want sy is die geken het, my bro. Want nou wil sommer ewe skielik 'n vriend van jou wil wees, my bro. Sy gaan nou sommer moetsies kry van die verlede, my bro. Want nou sommer ewe skielik wil terugkom, my bro. Dat is lekker mal, ja. En zij is? As ek Nathan, Nathan. Van waar? Kennen ons elkaar ooit? Van waar, hoe? ek is jou seun.
May wat? Ja, dat is ik. Nee, wat? As geen manier dat sy my kind kan wees of my seun kan wees nie. Want my vroumense wat ek uit het gesteek het, is almal op hoorboot. Sy het seker 'n keer bus afgelaai, joh. Mijn baas zijn naam is Rialda. At sy Rialda so klomp. Ek kon doen. Ja, kon doen. Ja, dan van hy dit, ja. Ek kan sê ons samen net, maar ek glo nie, sy is my seun. Wow. Ek kan jou maat niks aan. Hoe? Ek krijg jou maat 1 keer gesteek, ja, reg genoeg, maar sy het die kat in 'n verkeerde steer, weet meneer. Het kan nie waar wees dat, ja. Hoe? Mijn maat mij al zo bij je vertellen van jou. Ja, hoe zeg je weer waar bly ek? Mijn maat mij vertelt waar ze blij. Wag. Ek kan nie my kop nou so lekker op mekaar kry. Maar wag, kom gewoon. Laat ons gewoon die stoel agter mekaar gaan kry. Kom. Sy sê, sy is Rialda so klomp. Ja, Nou wat laat Rialda doen? Ek is jou baas, dan is so baie jongens gesteek. Willem weet van Ben en Piet en Koos. Was het jake naweek in Tevens en sam die ingeslapen, sam die ingeslapen. Is dit kom asleeg sê nie wat maar. Ja, ek kan nou net sy wil 'n kind aan my afsmeer wat nie myne is nie. Nou, sê maar op my seun. Hoe oud is hy nou, sê sy? ik is nu 13 jaar oud met oom. 13. Sy wil nou na 13 jaar na my toe kom. Jou ma sê jou nou is na my toe. Sy het niks gesê van 'n kind of enige ding nie. Sy het gesê sy het jou nie in die hande gekry nie, sy het net weggeraak. Ek moes weggeraak, waar? Hy broer was 'n nagmerrie, jong. Ek wil opgesê sê, maar hy beter kan hou nie, jong. Ja, doon nie, maar hy. As ek vrydag op paaie, dan wil hy broer dat jake naweek sy kust op kuste en dan sy nog bedlag ook. Nee, wag, jong. Wat my nog die kwaadste maak is, nou moes hy nog kindertjies aan my kom afsmeer, wat nie is myne is nie. Waar? Sy liedjies is ek hier sê. Kijk daar, die oren liedjies is ek hier. Die oogjes liedjies nie is. Sy het sy armdiens is ek hier. Nee, brada. Jou vader ook hier in luchting gegee, brada. Sy wil jou pa maar op 'n ander plek gaan soek, brada. Nee. Wie sê wat? As jy nie dan Willem se kindjie, jong, kyk die oogjies en die plat neus. Nee, is Willem. Willem het sulke oogjies gehad, dink ek. Mijn maat me niet vertellen van een Willem nie. Jou ma sal nooit vertel van Willem nie. En jou ma weet, jou ma my verneek met Willem. Nee, mijn oom kan niet zoveel praten van mijn ma nie. Mijn ma is lang al niet zo nie. Jou ma is lang al nie meer so nie. Jou ma is net so skelm as jou ma, sy is net so skelm as jou ma. Ja, ons weet dan julle. Kyk jy, moet sommer nou lyn na Willem toe. Nee, Willem is jou pa, my bou. Sien jy? En jou ma wil nou afsmeer aan my. Ek het my so klomp gejare kry, 3 miljoen gekry, nou wil jou ma jou kom afsmeer aan my. Willem moet sy groot kop. Kom, jy moet sommer nou lyn, kom. Dat water is hulle gaan sien, maar kom uit. Kom, Willem se klomp, kom. Willem, kom. Kom. Ja, jou ma moet 'n ander plek gaan paas soek. Gaan jy?